need. Thank you so much. Imwalimun ludo bukulo kokumi district ngesida isinyi ko ikinara utulude pedorete kesi Arokun iponesho luaktine ni kwana luda Aisisianakin redwe tetereda kese pedoreta ikeona doketaitine tube woto na geo konye ay tuturo bobo katana ebeta ya taki ebete panasho ni ay ataki na tuturo katana oloto no temwan beta na takini keda auriak ebe kwa kese bayi beto na kini kerene pepe kapo stakeholders lu kama sakero na Aisisia aswoman nyesero tolo angini borekere esipika ginacho ni kapi boro ni soditi Epolo podi noi otomo district anwakiro katana kachut ora pelekine tanyu de polo keuna etubelo edue itu ebe erai tubelo edue kwa na ido peto tomoboro luitosoma ukapa ipi masit nae nakini apugano kidding ai jokon apesa na tomo district ebalebe we are using result based funding joko kiboro kati alu do nakinete agogong nejiasi Imwalimun nejai Iwaitin loe district narai apele kinete okngesa anyunebe ikunyi asiomani kuju do ikunyete akiro ngaren anwa jokis na etongana ne alokop munebe no ada Imwalimun Aisisiaun to Aisisiana jailolo epote ya somani go nejo kono ngaren ara ituna jokana nara wanyenga mena kiti mwalimu amekuswale kusanyu unida kada noi yomito ngone be are yatakite ai jana kini are ngisho kano na ara jen jisini kunna mo akugan kama usomero kido kitabu no ame period pe onyara jalo joko da le pera ngakin amito ngone be buna joko no ngare Charles Aisu Apollo na icholongo na unie totemulo ngino ngisda kwana ilipita uria kere anyuni daebe jeni chutibe Rwanaku Imwalimun wok mame epola do muna tiboro Luitetiak alisomase oya la shomad so ne yari trainings kalu enakini Imwalimun amisikin abagana no yasi kada kesi ido ichie koto Imwalimun lude potde dumuto ituturo na ngisda isiala mikinto sengare no ne loka MP medao ejokonoi Iwaitin alwe kamanara Aisisianakin doe methods ai jujulo na kamanara kede Aisisianakin na edwe aftegel kini boronu piyata na lolo no tengo be kilo to sai koken kede no idumo sololo epote do itu achamu tangore base laima beti sa somano pe beti wapa jata be working noi apede ngai ko ajenne polo lebe ituri do merekale Aisisianakin Imwalimun luda nyara utai ngesda rasi luda Aisisianakin ta subject nano kamusugun ai mara ngini na ada SST nepeke de sayani soraida no atukono nudo kuju Kanuka TV East Martin Opolo kokumi district